कॉलेज किदुन अथारे बहा पेठे अनाथ के पांगनो दून डाइथर थाना लापेन कार्बी स्टूडेंट यूनियन आंगबोंग माइ कांगनी Kardom ada berita lo penili berita than bang thare harmoni be nan berita ton pen arjik tha West Kar Benglo umaha rapati along rialong musik pho arni rek pir tha padu pusi dongkamukam pen nilitum apherangke card news along berita nang pale umaha rapati along rikut pi along musik pho arni ki padu rek pir tha ke thok ke jir along umaha rapati sarhabe amai akon chun bang Muniram Ronghang umaha rapati ahabe kong imbe chetong dun si ke thok ke jir along RD pidun Rek pil thak ke klem nang kok atheki umaha rapati along rialong ingthun keme chutiki keme soksang katiki kemeji aphan pusi kroi dam lori si jiru pen pen rek pasai ke thok si rek pasai ke thok buke mai ron tum than lo la bagai mani so that mani une der phan gali hun arve jutang hun arve gedok hun gedok arve gedok sok the phan sang the phan la si rek pasai ke thok ve tum aprang hut yui basiko lang fer basiko sasu basiko hut ke tar singa chor guru sarda terang asor dang terang potu amasi api rastua kai tuma vedalo api mon basiko horebangsi besar thia tu dak lamim sunang dosi latum si guru saraman latum kai ora bachot apranga tarsing achor sini jo nok be busi bola tu si norma kana bang tu ora bachot ke besar the utpen mon basiko utpen si pinian tholo la si pinili ini tum dak lapaan longri longpat umahara patia longri angbong ilitum kacitong nang kok alam thigla son hello ilitum umahara patia longri arlo ningkan phopen ipong ilitum ason tin alongri la son kachitok alam do la sipinia bangke umahara pati rek apirthat ke thok la so rek apirthat ke thok alam the bangke la son hello akiding piben ni than the athemala bangke ke chengahu ilitum alongri longpat umahara pati kachinghon asin si la bangso rek apirthat ke thok ke klang la pen la so rek apirthat ke thok alam the thok nang kok alam the bang la son hello ilitum umahara patia longrita along kaprek along riason inghun keme arve keme chutiki chuthiyo chorpi chuphiyo pen kedang lok bisar kidar pen kedang lok mate khiti bati ilitum chuklem chodam amu sitame inghun keme arve keme la bangsu inghun kedok arve kedok kelong ni phan khiti miti keme ni phan silitum la bangke rek apir tha ke thok pudang de poitum sining richo la bangke sining richo phan silitum kachi thok jongjung gali la bangke ilitum umahara patia arlo kedo karbikur pho ilitum la so आज कार्बिकुर फो पेंसिल बांसो apir tha ke thok ilitum bangke pinyan ko bangke pinile pinchong jali ilitum hasu chengali besi mareli tum dak re apir tha ke thok pu bangi tum dak umhara patia longri long thoklo la si pini penan pini tari tum dak rek apir tha thoklo bini hasu chengali besi pini bang bom si pini ta rek apir tha thoklo lam chon TK Langyum Youth Committee THEC pen TYC pen ta wusik pho arni World Environment Day talondun pusik card news lang berta nang pale TK Langyum Youth Committee pen wusik pho arni TK Langyum Ahithi Rising Sun English School Wellborn English School TK Langyum English School Primary Health Center Cooperative Society Assam along Thengpi Aklin Edamsi World Environment Day talondun Karbi Student Union Lapen Daithor Thana Awos Yangbong Tongsikot Pen Mai Ingni Situar Kemeji Aphan Pupu Angbong Kachingwai Aklong Paledam Karbi Student Union Atum Akemang Ateng Pen Daithor Thana Awosi Tongsikot Pen Thana Along Mai Phasi Ajak Alam Kachingwai Aklong Paledam Mai Along Skylark Company Hindustan Construction Company Sankti Amhodar Drakahimpu Atum Chingwai Chingsai Dunsi Kahino Atowar Company Pensi Ahut Pen Ahut Selampon Popusi Lamthe Chipidun Rules and Sonsing Titilan Han Society Pen Non Hedjo HS Asadlanki Undun Lapen Season 1 Dance Karbiang Long Dance So Along Hiniang Denki Haidun Dengmir Taropia Pan Archudam Pusi Ladak Birta Nang Pale Dipu Rong Supi Rongchingbar Bea Rong Ameka Sarthetaro Lapen Protima BP Asupi Dingmir Taropi Pining Higher Secondary Asadlang Mesen Pen Chepa Undun Lapen Season 1 Dance Karbiang Long Dance So Kachapate Alongta Hiniang Denki Haidun Asami Dingmir Aphan Kekan Lapen Loka Charlie Anso Se Paprangdun Thekji Aphan
ru samson sing ti telen ham society atu rodam si kurang tu pajirda pusini litum apherang kepen ladak birta nang pali nun malong support han birta mo ton ponik sine Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Trail, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mopi putat bertalong wang chulu. Weskar benglong along college kidun athari bahini wosik pho arni jengkhalong kula ingpudun si baha apir the anat pangno dun pusi nilitum apherangke ladak perta nang pale sakuri kiri puke nona hud kuja hem chitungati kehang ativi mantanglo Weskar benglong ariso bahini sorkari asakuri kiri aduk chinghoi hesi wosik pho arni jengkha aiti along chukang tip akula ingpudun si baha apir the anat kengkap chijordun College kidun ariso bahini kemsing pangcho lapen Bharat tiswatum chukang tip akulat ingpupen methang akeng arkong along kachar japthek jiafan boi kirsan pon
alang li kapo i along ingkoi da phampang asongja jirsong timung lapen awijit kruatum kurang tu pajirsi aning pathidun Karong nili kapyu sa perang kipen non nili kedo bom jeng khai chikura dalong lasi non labang so pinyi sakit yang kontan kese to mahin pen 24 plus to men chara dolo la pen da dokter ay hajir pujir ki sampai alang to long chara itu do lasi non nili labang so patak pachini ponji kapnya sela to phat mate kar benglong ake kedo tum apha ake alang itu imithang khai karbia khai to stami juga BHB part to bank baphang montang lo la so ang theglo la sinon ni ka arji poni pu diso sa ho pan la pen thang sa ho tam phan plastic kat use kala na tam phan mate kar beng long adang ke do tam phan to nahi hin pen nang limel la pen na ko pachin ma tha ni na bang ke bharat so बहुत ही सो tenang nih bang, ini ke sensing kan ke so. Itu tuh kap news benar itu mana arji pon namanya itu cukang ke pon jadi karbi dokan mithang khai di mithang long real long cukang ke dokan kibi pon nasi cukang ke kuat anak dor pesai kan dah pon pon namanya itu kap news kalau ada dalam tempat ini macam ini. Itu ke keceng lah kan keceng pasal ini itu ke tiga pansi. Sikap inu pen sikap sikap alang tu inu pen sikap sikap ador si ponji pu lasi kopipi punang ko kopipi style no den bang ka sono style do pik la so apu thak na ni ko ala dor pen si en ponjo apu thak nang le pen pasi ma thala bang style bang ke mini tu aning ke do ahin ke si ponjo ko re ador bang ke lang si en pada dah yang tum kopipi si biol po chukan tip kan magi bi ko ni be kaprek bihas te me ke tempo ni son ke si kejadan do mo dah kecil panela do gitu me abisi on air so sonsoni da komputer video itu pun di ini la tu ke yang tu ini apa tu nama pro send result lah ini tu nama nang le ka pore ko ni sa pore ni last time tu pore ko na 6 semester ke nang le pa ke pa Pining si high secondary lang first. Walang itum karbeno malas sami alang tum kapore ka sari talang tum asai mo talang tum tonte tapos sa walang tum BHB part bang maphang lapen lason dak thak ili tum ke ime thangyo si charge aplo pulatang te laga ili tum ke mate isi ke chesong boson si kudam ji ni dike ate ili tum atang ka ke bangalong dam de lo ili minang mo si ili tum chenam lo chikidong lo pulatang te laga isi itum ke bang ansu se ke ching pur dolang posi ili pen ning ke Samsung lapen Bharat alang itu bahini kancuron alang itu mesen labangso sai alang itu ladak nili hek pen teglong ladak labangso cukang te bakula therong lepin lang bang solong lang la se pinyani alang itu lata nili kudami alang itu tai sia ke mate itu makhe ka jisong usong si kudam po alang itu sisteme ilitum atangka sisteme alang itu iminang bong sileko bang solong lelelo pusi alang itu man ni itu pini 24 plus ahin pen alang itu ma akulat kangpu la pen alang itu man karchu Karbenglo Autonomous Council ingnam raikom asai kampenta musik pho arni langsokang tu picnic spot along thengpi aklin AC World Environment Day talondun World Environment Day Katalona jam megalong pacheton si wasik porni longsokang tu picnic spot along suri phokep thengpi aklim ke pangcheng Autonomous District ST Lok Sabha Constituency MP kimi Horen Singh be pensi thengpi aklim ke amo pangcheng pondo thengpi aklim ke Donwari Karbiang Autonomous Council ACM tuliram ronghang pensi impu pono lapendet apik World Environment Day parman kapado arjan ki kachapati ke hayo somarphan kachopaluhi atum pensi nongi pajirpon World Environment Day anong kibije phan pura longsokang thu along akimi kikima hem hai huita impusi rarapat panongpi lasojai megalong deputy chairman Rite Singh hi EM MAC atum anparta principal secretary ingnam rai komasai phu atum chetongdun ini ke na tum chini lo ini ke pir theng bong isi katalon no hok ado pir theng pi theng prang kapecha nangi ben chenglok nangji lapen gosong si theng pi theng prang itum kapang jok nangji ma lapen laso katalon ke dak singhason konsensi det tukali Karbiang Long det tukali lage pirthi ada si pinia bangke laso katalon ponno laso katalon prang painting competitions
da kibi pondo atumi pen lokeceng lasi all students participants until 500 plus students participants painting competition. I would like to congratulate all students, all participant students. Alam sepanjang curu lo atau painting competition apa? Ada berita mang lepas kang ton ponik lo domi thang me kurbang tu.